Dobro jutro, Srbijo. Naš naredni gost, gospodin Nebojša Stefanović, ministar policije. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Najavljene su oštre mere borbe protiv organizovanog kriminala. Predsjednik Vučić je najavio pooštravanje zakonskih odredbi, uvođenje doživotne robije. Uhapšeno je 150 ljudi. Među njima ima poznatih i starih kriminalaca i novih. Očigledno da više ne može da se tolerišu one scene kao sa Banovog brda, ono svirepo ubistvo u direktnom televizijskom prenosu. Šta se najavljuje u borbi protiv organizovanog kriminala? Pa to je jedna tema koja naravno interesuje državu, interesuje građane, jer to je nešto što je veoma važno za svakog od nas. I mi smo počeli već godinama, stežemo taj obruč. Kad se setite, pre 3 ili 4 godine ti klanovi su bili na svom vrhuncu. Dakle, njihove operacije transporta kokaina iz Južne Amerike preko Zapadne Evrope, njihove operacije u posredovanju transportu heroina sa Bliskog istoka, to je tada bilo zaista u jednom punom zamahu. I vrlo malo se uopšte pričalo o njima. Vi u to vreme niste imali bilo koga ko sme da kaže postoje neki škaljari i kavači, lideri su im ti, pucači su im ti. Mi sad kad smo podigli optužnicu Crvenu Interpolu, optužnicu protiv Filipa Koraća, njegovo ime nije smelo se izgovori u Beogradu. To su u kafanama su zazirali da mu pomenu ime. Jer je takva atmosfera tada vladala. Dakle, do 2010. 11. tužilaštvo koje je suštinski važna poluga i policija moraju da budu ti koji u sprezi svakodnevno rade na tome da se kriminalci u zemlji ne osjećaju bezbedno. I nećete vi uvijek imati za svakog, znate, volili bismo da imamo, sad ne znam, znate da je neko posreduje u švercu droge i sad najbolje da kad bi mu upali u stan da mu nađemo 2 tone narkotika, 16 pušaka i pištolja, ja znam da bi javnost to očekivala. A to nisu glupi ljudi. Mi ovdje ne govorimo o moronima kod kojih ćemo naći takvo nešto. Dakle, ovdje se radi o ljudima koji jako dobro znaju kako da se zaštite, da ne koriste mobilne telefone, da imaju čitav krug saradnika oko sebe koji će prihvatiti da izdržavaju dugogodišnje robije i nikad neće reći reč jer se više plaše njih nego zatvorske sankcije. Dakle, jako su teške istrage u kojima vi dolazite do njih. Ja to hoću da javno zna da ljudi ne misle sad policija ili tužilaštvo nešto neće, mi sad nećemo, znamo, ali nećemo. Znate kako kad kažu ljudi, svi mi znamo, super, znamo, ali kako da to dokažemo? Kad ti ljudi to ne rade, mislite da neko od njih stoji na ulici ili prodaje drogu ili posreduje u telefonskom razgovoru da telefonom kaže dođi tamo, dovešću ovo, pa nisu, kažem, to nisu ljudi koji to... Dakle, postoji ozbiljan rad policije, ono što ja mogu da vam kažem, gde ljudi godinama prodiru u te tajne organizacije, u saradnji sa drugim policijama u regionu, u svetu, tražimo saradnike, tražimo one koji iznutra mogu da sruše te organizacije i tako smo i napravili rezultate. Vi imate u poslednje 3 ili 4 godine smo obavili veliki broj kriminalca smo sklonili sa ulici. Da li ih još uvijek ima? Naravno da ih ima. Naravno da ih ima. I kako se smanjuje tržište, kako više plenimo, znate, mi u poslednje 2 godine za redom imamo preko 4 tone narkotika zaplenih, ranije to je bilo 1,5 tona, 2. Dakle, kad to uspevate da uradite, naravno da će onda i nervoza među tim narkoklanovima biti veća. Drugo, nije samo vezano za našu zemlju. Naše tržište narkotika je zanemarljivo u odnosu na Zapadnu Evropu. I uglavnom je borba ko će da vrši transport te droge, ko će da se bavi tim poslovima i ko će uzeti najveći novac koji se dobija prodajom tih narkotika u zemljama Zapadne Evrope. Sad, nekada se zbog toga ko će da radi neki posao, ko kome smeta u tome, ko pokušava da preuzme deo tržišta, oni pribegavaju najtežim krivičnim delima i, da kažem, likvidacijama. Vidimo, zbog nestanka pola tone droge u Španiji, 30 ili 50 ljudi ubijeno između Srbije i Crne Gore. Vidimo da se sad ubistva preseo u Beč, da je uhapšen jedan od lidera kavačkog klana u Slovačkoj. Kako je moguće da je taj lanac zločina, jedna krvna osveta se na našim prostorima dešava? Dešava se svuda u Evropi.
Dakle, to nije karakteristično samo za ovaj region, dešava se u Evropi i u zemljama Evrope. Ovako brutalni obračuni. Brutalni dizanje, čak imali smo dizanje u Švedskoj, dizanje u vazduhovo vozila šefa policije u Malmeu. Dakle, nije to nešto što ne postoji. Samo što, naravno, nas najviše boli ono što se dešava kod nas. Nas to najviše brine. Mi se borimo da toga bude na našim ulicama što manje i da pokušamo da sprečimo da ti ljudi smatraju da to mogu u Srbiji da rade sa nekim blagim kaznama. Jer, nažalost, to je bila, ja moram da kažem, to je bila kaznena politika u najvećoj meri sudova i ne želim da se mešam u rad sudova, ali... Kako su oslobođeni mnogi od Da vam ljudi za kažem, koje mi smo svi imali, znaju da evo, su u ovoj najveći poslednjoj akciji policije. Skrenuli su mi ljudi iz policije pažnju na 2 ili 3 slučaja, gde smo uhapsili ljudi za koje se zna da su umešani, da su, možda nemamo za sve dokaze, ali zna se za njih da su deo ozbiljnih grupa. Kod tih ljudi u pretresu stana gde su se nalazili, pronađeno u njihovom posedu ilegalno oružje, brušenih brojeva, bez ičega. Dakle, oružje je pripremljeno za izvršenje nekog dela. I sud ih pušta se brane sa slobode. Ja to ne razumem. Ja to ne razumem jer umjesto da te ljude sklonimo, da im se odredi pritvor, bat 30 dana, da ne mogu da utiču na potencijalne svedoke, da probamo dok su oni u pritvoru, da druge iz njihove grupe pohvatamo. A da li upravo ove zakonske mere koje planirate da donesete i koje su sada predložene će dovesti ne samo do toga da oni duže ostanu iza rešetaka i da ispaštaju za svoja dela, nego da dođe i do preventivne mere da prosto na tu količinu te kazne neko odustane od ideja? Nekoliko primjera gde mislim da promjena kaznene politike i opšte politike kažnjavanja može da bude odmeravanje kazne, može da bude i preventiva. Evo zašto. Uzeli smo statistiku ovde i kaže, na primjer, za krivično delo silovanja za koje je propisana kazna zatvora od 3 do 12 godina zatvora. Dakle, može biti i veoma teška kazna, mada ja zaista smatram da taj neko ko siluje ženu upropašćava potpuno njen život. Uništava joj život. Dakle, uništi ne samo njen, i porodice, i ljudi koje vole. Dakle, premala je i ta kazna. Ali u našem sudskoj praksi sudovi u najvećem procentu, skoro 36%, izriču kaznu zatvora u trajanju od 3 godine. Dakle, minimum 3 godine. Iako odleže 2/3, I zato postoje povrat. Za 2 godine on je uglavnom, taj je pušten ponovo na slobodu, gde ponovo rizikuje, pošto su to ljudi koji su povratnici, mi ponovo rizikujemo da on nekoga siluje da mu uništi život. I da opet ode na 3 godine. I da opet ode na 3 godine. Nažalost, kazna od 3 do 5, znači ne 5, nego 3 do 5, može biti 3,5, 3, 6, 3, 7, 8 meseci, 4 i tako dalje, je dodatnih 33,33. Dakle, mi imamo 70% ljudi se osuđuje od 3 do 5 godina. Od toga 5 verovatno vrlo mali bedeo. I svi oni preko, ja ne znam da je neko osuđen kaznu od 12 godina. Zaista ne znam se. Što se tiče neovlašćene proizvodnje i stavljene u promet opojnih droga, kazna zatvora isto zaprećena od 3 do 12 godina. U 2017. godini 43,27% izvršilaca je osuđeno na kaznu zatvora od 3 godine, a na kaznu zatvora opet od 3 do 5 godina dodatnih 44,18%. Skoro 90%. A mi šaljamo poruku našem društvu, super, proizvodite drogu, niko od vas neće dobiti veću kaznu zatvora od 3-4 godine. I kad se vrate, uzet će novac koji su već zaplenili. Samo će da nastavi to da radi. U nadi da ga možda neće uhvatiti, bit će oprezniji i pažljiviji, pa ako ga opet za nekoliko godina uhvati, on opet dobije 3 godine, od toga odleže opet 2 godine. Znači on za 10, 15, 20 godina odleži 4 godine, a sve ono ostalo vreme truje i ubija našu decu. A da dobije 2 puta 12 godina, ne bi izašao iz zatvora. Nemo više drugo. Čuli bi ostali, pa bi rekli, čekajte bre, ona je imala laboratoriju marihuane, otišao je 12 godina na robiju. Nije to za šalu. I mi za silovanje, dao sam samo za ova 2 drastična primjera. Dakle, mi moramo da politiku kažnjavanja, i žao mi što je bilo ljudi koji su iz političkih razloga pokušali da se suprotstave ovom. Pogotovo što sam vidio da su menjali mišljenje u zavisnosti od toga ko predlaže.
kada neko predlaže, ono je to super, kada predlaže Vučić, onda to ne valja. Ista stvar, sve potpuno isto. I, hoću da vam kažem, to su stvari koje su važne jer mi moramo da šaljemo poruku. Mi moramo da šaljemo poruku društvu. Svako ko učini tako teško krivično delo, da ne pričamo o ubistvima, da ne pričamo o, da kažem, drugim teškim delima koje uznemiravaju javnost, moramo da nađemo način da se povratnici užasno teško kažnjavaju. Dakle, u svim ovim delima. Da povratnik zna da će za ponovo učinjeno delo, prvo da pooštrimo ove kazne. Sve ove kazne da im podignemo pre svega donji, onu donju kaznu, jeste. Rekao da stalno usled nedostatka dokaza su ti ljudi oslobođeni, pušteni i treba da ih uhvatite na delu, treba publika da... To jeste posao tužilaštva i policije, mi moramo obezbedimo dokaze jer u pravnoj državi to mora tako da funkcioniše. Ali je problem tamo gde se obezbedi dokaze kad je kazna mala. To ne deluje, to uopšte ne deluje na te ljude na način kako bi trebalo i ne sve ostalo. Jer svi to prate. Dakle, mi moramo one od do, one kazne, one početne kazne, minimalne, da povećamo, da smanjimo opseg. Da to ne bude od 3 do 12, nego da bude od 8 do 12. Pa da on razmišlja, pa nek on razmišlja da li mu je 8 godina malo. Jer najčešće u novinama čitamo neko ko je počinio neki zločin, već poznat policiji, već je bio prestupnik. To su najveći izvršioci krivičnih dela, u velikoj meri. Povratnici. Tako je. Drugi put učinjeno delo. On mora da zna da će imati najmanje polovinu maksimalne zaprećene kazne. Najmanje. Dakle, on već zna da to, ako je, čak kad ostane ovo od 3 do 12, on mora da zna da će tu kazna biti, neće dobiti ispod 7-8 godina zatvora. A treći put i svaki sledeći put treba da zna da će biti najmanje 2/3 ili 75% ili već koliko budemo, kako se Ministarstvo pravde bude izjasnilo da je najbolje, od maksimalno zaprećen. Vi ćete onda imati uređen sistem i onda ćete imati da niko olako neće shvatati zatvorsku kaznu. Ali onda nateramo, na neki način kažem nateramo, pritisnemo sudove da imaju oštriju kaznenu politiku. Jer prosto u društvu u kome društvo to želi, narod hoće oštrije kažnjavanje. Pričamo o narkodilerima, ubicama i silovateljima. Ljudi rade o najtežim oblicima i da kažem, kriminala. Pa šta da radimo sa tim ljudima? Da ih milujemo i da ih mazemo, da ih častimo čokoladom? Nego šta, nego na ozbiljne zatvorske kazne da se osuđuju. Kad je uhapšeno 150 najpoznatijih kriminalaca u Srbiji, u novine su pisale po ko zna koji put. Oni imaju svoje sudije, svoje tužioce, imaju političke veze. To nije prvi put. Mi imamo situacije kad je Bagzi pušten posle pokušaja atentata Đinđića, kaže on je trgovački putnik, mora da izdržava porodicu. Takva su obrazloženja kad su ovi pušteni iz zatvora. Pa imate mora da se izdržava. Jedan deo ljudi je naravno i zadržan zato što smo pronašli dobre dokaze protiv njih. Koliko je 150 ljudi? Ne znam sad da vam kažem broj. Ali je pre svega tu pitanje svakog narednog dana. Dakle, nije to pitanje ove jedne akcije. Niti sam ja rekao da će tom jednom akcijom biti rešeni svi problemi u našoj zemlji. Jer vidim da često tu u javnosti određeni ljudi pokušavaju da spinuju kao eto vi u tim akcijama, ne znam ovo. Pa nisam ja rekao jedna akcija. Ja sam samo rekao da je to važno. Da bi kroz sve ostale akcije i svaki sledeći dan policija imala dovoljno ovlašćenja da kriminalci ne mogu da budu mirni na našem ulicu. I da ne bude da se policajcu gleda, da kažem, sve najgore, da kažem, kad postupaju po zakonu, pričamo o zakonitom postupanju, da se ti ljudi napadaju, a što rade ovo, a što su upali, a što... Pa najbolje bi bilo da kucaju, ne bi li ih neko izrešetao s druge strane. U Americi, kad su počeli da im ubiju policajce, policajci u Americi vam kažu stavi ruke na volan za običnu zaustavljanju saobraćaja. Posegnite bez dozvole za ličnu kartu, za dokument, stavite ruku, skinite s volana da vidite šta će vam se desiti u Americi. Nema toga. Morate da poštujete policiju. Pričamo o kriminalcima. Ne zaustavlja policija tako i ne dolazi na stanove običnih ljudi za nešto.
Pričamo o ljudima koji su ogrezli u najteža krivična dela, koji su ih ranije u nekoj prošlosti izvršavali, za neka osuđivani, za neka nije bilo dokaza. Ja bih voleo da su sve vlasti unazad 20 godina sve to rešile, pohapsili i stavili u zatvor, mi bi sad živjeli divno. Nisu. Taj posao je ostavljen da uradi neko drugi. I mi ga sada radimo. Meni je samo žao kad u javnosti pojedini političari vode kampanju protiv kažnjavanja. Evo i sad se ova kampanja kaže to je populizam. Ne misle oni to ozbiljno. To su oni pohapsili ove ljude uoči posete ruskog predsjednika Putina. Tek to je bila budalaština. Kao da su u dogovoru sa ruskim službama pohapsili ove ljude kao bezbedonosno interesante. Potpuna besmislica, jer to slušamo unazad. Putin je bio sad, mi kad smo hapsili i pre 6 meseci, pre godinu dana, pre 2 godine, pre 3 godine, ja sam uvijek slušao tu priču. Uvek. Da država neće ozbiljno da povede akciju. Nažalost, ti ljudi koji to rade svesno. Oni to rade iz svojih političkih razloga, oni pokušavaju da se vrate na vlast. Tu govorim svim mojim liderima Saveza za Srbiju. Pokušavaju da se vrate na vlast. I svi njihovi advokati, koji su članovi njihovih glavnih odbora, predsjedništva i tako dalje. Često su oni bili povezani sa podzemljem. Često su imali Oni su branioci i to je jako teško. Oni se bore za ljudska prava kriminala. Oni imaju pravo po zakonu i to jeste normalno da svako ima pravo na odbranu. Ali gde je ta granica? Gde je granica kada advokat, ne kažem gde je zaista granica, svi oni će reći zna se gde je granica, ali gde je oni prave? Kada prenose poruke od jednog do drugog koje nemaju veze s odbranom, nego imaju veze s nečim drugim. Ali onda kad bilo šta pitate, oni su advokati. I nemam ništa protiv. Ti ljudi, najveći broj njih su čestiti ljudi koji ozbiljno rade svoj posao. Jer svako mora da ima pravo na odbranu. I oni treba da rade svoj posao. Ja samo kažem da oni koji su političari ne treba da se kriju iza advokatskog šinjela i da kaže mi smo... Ne, kažu ja sam član glavnog odbora te stranke. Naš stav je takav. Naš stav je da ove dilere koji diluju deci drogu treba puštiti na slobodu. Najbolje ih osuđujemo na 2 dana zatvora ili da im damo uslovno na 1 i to je to. Da im damo nanogice i uslovne kazne. A neka to kažu već jedno. Neka kažu da ih baš briga. I za silovane i za ubijene. Pošto kad su oni bili vlast, imali smo po 150 mrtvih godišnje ubijenih u ovoj zemlji. Zašto? Jer ih je bilo baš briga. Interesovao ih je novčanik, ne da li će nekog da ubiju. Šta su strateški uradili na reformi? Šta su strateški uradili u bezbednosnom sistemu koji su držali u svojim rukama? I Boris Tadić, i Đilas, i Jeremić, svi deo Demokratske stranke. Iste. Jedne jedinstvene koja je vladala, bila sve i sve u ovoj zemlji. Pa znate to, gospodine Mariću. Šta su uradili da reformišu sistem? Šta su uradili da razbiju klanove? Šta su uradili da najozbiljniji kriminalci ne budu gosti, uljudni gosti kafića, nego da budu u zatvoru? Šta su uradili da narkodileri ne budu najveći investitori ove zemlje, nego da budu iza rešetak? Ništa. Nisu smeli imena da im pomenu. Operisali lepota. Da to nije tako, mi sad ne bi imali posla. Čak su im i platili oštetu što su hapšeni u Sablji. Svi su dobili oštetu. Da ne kažem šta se sve radilo na druge načine. Da vam ne pričamo, da se ne sećamo, a nažalost treba s vremena na vreme, pljačkaških privatizacija. Gde su i organizovani kriminal i političari i tekako sarađivali, uništili naše kompanije. Razvalili ih. Ostali smo bez poslova. Cele generacije ostale. Šta da rade ljudi koji su ostali bez posla u 50. godini života, u 52., 3., 4. Pa ko će da ih zaposli? Ko će mu kaže, ti imaš 60, treba ti još 5 do penzije ili 6, 7. Ko će da ga zaposli? Da im nisu pomogli možda Đilas, Jeremić i Tadić. Svi su oslobođeni. Ako mi nešto kažemo, ako prokomentarišemo neku čudnu odluku suda, to je napad na nezavisno sudstvo. Sramota je šta god da su radili. Sramota je da li su donosili zakone. Mene nekad građani pitaju, sedite s ljudima i ljudi kažu kako je moguće da neko opljačka fabrike kojima su radili, napravili ih, neki naš deda ih je napravio, stvorio, izgradio, ta fabrika radila. Kako je moguće da tamo neka vlast, svejedno da li su bili ovi ili oni, od 2000. do 2012. da to uništi, rasproda, razvali i da niko ne ode u zatvor. Preživele i ratove, i sankcije, preživele i NATO bombardovanje, ali nije preživela Demokratsku stranku. I kako je to moguće? Tako što su donosili zakone kojima su omogućavali da mogu to da rade.
Evo prosto, nažalost. Sami sebi. Donosili su zakone u kome neko može da postane vlasnik fabrike, a da nije isplatio ni ono što je licitirao, ono što je bila privatizaciona obaveza. Dakle, i on je već ušao u posjed fabrike, rasprodaje, radi šta hoće, izbjegava da plati ono, to traje recimo 6 mjeseci ili godinu dana, razvali, uništi. I onda kaže, ja nemam ovo da platim. Oni kaže, mi ćemo sad da raskinemo ugovor o privatizaciji. Pošto ima više da se raskine kad nema više ni ostao kamen na kamenu. On je očerupano ono što je imao. Očerupano, uništeno. Najgore, 400.000 ljudi ostalo bez posle budućnosti. Pa hoću da vam kažem, kad jedan takav sistem, jedan takav režim, koji sada pokušava da se vrati na vlast, svim silama. A to je vitalan režim koji hoće... Kad je to radio običnom narodu, svojim građanima, uništavao im radna mesta, pa kako da očekujete od tih da se bore protiv kriminala i korupcije? Ali oni svim silama pokušavaju da dođu upravo na vlast, ali kažu i novine, kaže psovki kao politička platforma. Oni pokušavaju svim silama da se, ja bih vas samo ispravio, vrate na vlast. Jer oni su svi do skoro bili na vlast. Da, evo vidjet ćete na koji način. Kako se to dešava na ulici? Čuti vi ste pitali, 5-6 godina, 5-6 godina djeca imaju. Vaše privatizacije, svega ono. Šeti s Milanom Bekom. Ili je gore to što si radio našim roditeljima. I to što ovaj sada nastavi da se leči. Lečio bi se, vrate, da može da se leči ovaj zadnji bre. Konzičino vreda bre. Vučić, Đilas, ista dobra. Vučić, Đilas, ista dobra. Vučić, Đilas, ista dobra. Evo, to nisu aktivisti Srpske napredne stranke. To su neki klinci koji su na ulici sreli Dragana Đilasa i ušli s njim. Da, to je neka organizacija koja je... Marksistička, levičarska. Jedan od njih... Bili neki njih bliski Borku Stefanoviću, čak bili na njegovim konferencijama. Dakle, nemaju veze sa SNS-om. Jedan od ovih mladića unuk Ivana Stambolića. Ne znam zaista, ali ono što je meni bilo neverovatno da neko ko hoće, pošto je već odavno poznata ambicija gospodina Đilasa da upravlja ovom zemljom. On je već upravljao ovom zemljom, imao je sve poluge sistema u svojim rukama, bio i predsjednik Demokratske stranke koja je upravljala sistemom. Gradonačelnik, bio je gradonačelnik, ministar za nacionalni plan. Mnogo više ministar za nacionalni investicioni plan, tako je i da kažem, u Narodnoj kancelariji predsjednika Republike, ali mnogo više od toga. Vi kad kažete gradonačelnik, ispade, eto, on je samo bio gradonačelnik. Ne, poluge moći su bile u njegovim rukama. On je upravljao televizijskim sekundama. On je upravljao medijima, što je rekla i pokojna Verica Barać. I znate, evo, niko je nije demantovao. Ja sam to izrekao u emisijama 1.000.000 puta. Pročitali smo kako je žena izgovorila i toliko puta sam vidio tu rečenicu koju ona konstatovala da u Srbiji više ne postoji 2011. godina, u Srbiji više ne postoji ni jedan slobodan medij. Da je smeste u Lazu Lazarević, to su je pred. Da vam kažem, ta žena je očigledno proživala Golgotu. I na kraju je umrla. Proživala Golgotu, tako je, proživala Golgotu zato što, znate, kad neko ima tada ogromnu hrabrost da napiše da u Srbiji sve medije kontroliše Dragan Đilas, da više ne može se kaže ni za jedan u mediji, ni za jedan da je slobodan. Vi ste imali diktirane naslovne strane. Imali smo pred izbore 2012. godine po ceo set novina iste naslovne strane s istim naslovom. Znači ne plaćen oglas, nego ista naslovna strana. To znači da je neko obavio razgovor s urednicima, fino im sugerisao šta treba da urade. To je čak Dragan Đilas i priznao sam. Iz njegovih usta izrečeno kaže da, imali smo mi to, ali mi smo to koristili da bismo napisali nešto lepo o nam. Pa šta je to nego cenzura? Ne znam da li čovjek zna šta je cenzura. Pa nije, a vidimo da su ministarstva plaćala medijima oglase. Ne samo ministarstva. Narodna banka je reklamirala dinar. Nego su kroz RTS kupovali, prodavali i preprodavali sekunde. Na štetu RTS. Na gdje način uzimali novac? Uzimali ogroman novac. Zarađivali. Tako je Đilas prihodovao. Njegove firme su u vreme, samo dok je on bio formalni deo vlasti, prihodovale preko, odnosno imale promet od preko 18 milijardi dinara preko njegovih računa. Samo njegovih preduzeća u kojima je on direktni vlast. Ne pričam svih povezanih firmi i preduzeća. Ja hoću da vam kažem, ti ljudi pokušavaju da se vrate na vlast po svaku cenu. Ali me iznenadilo to da ne mogu da izdrže. Ne mogu da izdrže kritiku. Bilo kakvu. Svakoga dana. Evo gledam, ima televizijskih emisija sad
pa i na RTS-u, gde dolaze predstavnici opozicije, ne iznose vam bilo kakav program. Programa nema ništa. Program je nula. Dakle, nemate ništa, kažete, mi ćemo dovesti... Program je svi protiv Vučića. Mi ćemo dovesti... Ja sam gledao neke Vučićeve televizijske emisije, podsjećao sam se iz njegovih nastupa iz 2004. 5. 6. 7. Vučić je tada govorio o fabrikama. On je tada govorio da je jedina šansa za nas dovođenje investitora koji će otvarati fabrike, koji će graditi puteve. Znate, Vučić je to ispunio kada je došao na vlast. Mi danas imamo preko 40-50 hiljada ljudi direktno zaposlenih u fabrikama u prethodne 4 godine. Ovi ljudi vam ne govore ništa o tome. Nemate bilo koga od njih iz Saveza za Srbiju, pošto sve i ovi protesti koji su politički, oni učestvuju njima direktno, kad dođete, oni se hvale time, pokušavaju da se zaklone. Eto, to su neki ljudi tamo, ne znam koji to organizuju, besmislice. Meni je čak bilo smešno, Đilas dođe i kaže, molio bih organizatore Saveza da pozovu ove koji idu, a on organizator. Sam sebe moli da nešto uradi. I šta hoću vam kažem? Pošto nema programa i pošto je uglavnom sve samo Aleksandra Vučića ovakav i onakav, znači najgore reči uvrede protiv Aleksandra Vučića, ta mržnja je počela da se prenosi u njihovim redovima na sve oni koji se usude da bilo šta kritikuju. Njihova veličanstva su nedodirljiva. Dakle, oni vam govore o slobodi govora, oni vam govore o slobodi medija, oni vam govore o toleranciji, oni vam govore, kažu, pa, prosto kad bi ti slušali te nastupe, vi bi rekli, pa ovo je, ti ljudi su, nikad nisu bili na vlasti, do juče bili na vlasti, to je teklo u njihovo vreme medij, mleko, samo da se vrate. I onda kad pogledate da on ne može da izdrži da mu nešto kaže na ulici, da on ne može da ih ne opsuje, da im ne psuje majku, da samo što nije došlo do fizičkog sukoba. I nije mu prvi put. Đilas je poznat po tome da je takva vrsta ličnosti. On je nasilan čovjek. Kako je moguće da ni za porodično nasilje, ni za one pretnje službenicima vodovoda, napade na Rome, nikad nije odgovarao ni za kakav? Ne znam, to je dobro pitanje, nemam odgovor na to. On je bio to i fizički i verbalnih. To je pitanje za tužilaštvo i sudove. Zašto se to nikada nije dogodilo? Možda i ona naša prva tema s početka emisije, možda i upravo zato što je ta neka kaznena politika bila jako loša i zato što su se nekad ljudi koji su postavljani na neka visoka mesta u sudovima, ne svi, ne želim da ljudi misle napad na sude, mnoge sudije rade svoj posao izuzetno. A ne mogu ti ljudi ako su mnogi od njih postavljeni politički u ta vremena. Mi njih nismo menjali. Prosto ne možete, ako hoćete da pričate o nezavisnosti suda, onda ne dirate sud, pustite ga da radi. Vi nijednog sudiju niste zamenili? Mi nismo zamenili ni jednog od tih ljudi. Ni jednog. Mnogi od njih su bili predsjednici sudova, najviših sudskih tela, mnogo godina dok smo mi, kažem, mi smo ovih 5 ili 6 godina naše vlasti bili bar 3 ili 4. Nismo se bavili time jer to ne bi bilo dobro. Pa šta to znači? Dođe nova vlast i promeni sve predsjednike sudova i sudije i izmenja te ljude. Koga smo mi u policiji postavili da nije bio u policiji? Ja pitam to, pošto oni govore, policija. I tu se užasno ljutim kad tako brutalno rade protiv interesa policije, zato što su ti ljudi čestiti i časni i rade svoj posao, jako težak posao. Rizikuju svoje živote, žrtvuju svoje vreme i svoje porodice da bi radili na najtežim poslovima. I onda slušate od njih, kaže, to su neka policija, politička policija. Kakva bre ljudi politička? Partijska policija, Vučićeva policija. Pa to je, u vaše vreme je bila partijska i politička. Vi ste postavljali političke funkcionere. Tu se često ministar nije ni pitao. Dosta iz nekih centara moći. Niko iz policije se nije pitao. Dolazili ljudi koji iz veze s policijom nisu imali, dobije značku i kaže, ajde sad ti rukovodiš. Koga sam ja postavio unutar ministarstva, a nije bar 20 godina u policiji na neko rukovodeće mjesto? Ali da se vratim na ovo. Ljudi koji ne mogu da pređu više preko bilo kakve kritike, a da ne nasrnu fizički. I nažalost to nasilje je postalo sve više se kao tačka programa Saveza za Srbiju definiše kao nasilje nad ženama. I vi to nažalost imate da vidite u delovanju i Boška Obradovića i, da kažem, svi onih i Sergeja Trifunovića i svih njih zajedno. Jer tu neću da aboliram ni Jeremića ni Đilasa, svi zajedno učestvuju u tom. Svi zajedno su tim ljudi koji se kreće ulicama i žene naziva, ja moram da iskoristim te reči, izvinjavam se, jer su one nepristojne, ali da bi ljudima dočarao, za njih su žene kurve i fukse.
ja se još jednom izvinjam što zaista nije mi manir da takvu reč iskoristim. Ali ne mogu drugačije da ljudima dočaram, kako bi se bilo ko od nas osjeća. Maja Gojković, Da pozovete, a novinarke kurve. ali, znate, danas je žena koja je iz Srpskog telegrafa, koja već radi taj posao, mislim, 15 godina najmanje, novinarski posao, koji isto nije lak. Mislim, vi ga radite, znate koliko to, pogotovo ako hoćete da ozbiljno radite, koliko to nije lako i šta sve morate da istrpite. Ali znate, ako je danas ona nazvana kurvom i ljudi ćute, ko je sledeći sutra? Pa taj sledeći onda koji je ćutao danas više nema pravo sutra da govori. Jer boli kad mene nazoveš, ali ne boli kad zoveš ovog drugog. I drugo, kako bi se bilo ko osjećao da njegovu majku, sestru, ćerku, ženu neko nazove kurvom? Fuksom. I kažu, mi smo pristojni deo Srbije. Kakva pristojna Srbija? Pa tukli su žene. Gocu Uzelac i Mara Dragović dobile batine ispred televizije Pink. Brutalne batine. Znači, bilo kakve batine su užasne, a ovo su bile brutalne batine. Izlomljene. Vidimo televizijski snimak koji to pokazuje. Na mitingu Dveri, koji su organizovali ispred Pink. Pa su Maju Pečić, isti ti ljudi u Republičkoj izbornoj komisiji, došli šta će da rade oni u noći izbora u Republičkoj izbornoj komisiji, jednu ženicu koja je član izborne komisije, nema 50 kila, došli tamo da je maltretiraju, da je tu. Zašto? Jer imala hrabrost da im nešto kaže. Pa kad ste već takve dase, što niste izdržali kritiku? Što baš na žene morate da uradite još da ih izmlatite? Pa su upadali kod Maje Gojković u kabinet. Maje Gojković da upadnete u kabinet, nije važno da li ona predsjednik Skupštine nije. Došla ovde u emisiji i pokazala... I da je predsjednik Skupštine, a sramota je veća zato što je žena predsjednik Narodne skupštine. Ali i da nije. Kako nekom muškarcu uopšte padne na pamet da maltretira ženu? Uopšte moj mozak to ne može da shvatiti. Kako možete da upadnete sa idejom da neku ženu fizički maltretirate i zastrašujete? To ti ljudi rade. To ti ljudi rade. Sad je najnovija moda, hajde da ih uvredimo, da kažemo i za Biljanu Popović-Ivković, i za Dijanu Hrkalović, i za premijerku koju treba silovati. Tako je. I novinarke su Znači, svako ko kaže nešto što mi se ne sviđa, ajde da ga nazovemo najvulgarnijim stvarima, ajde da ga izlažemo u ruglu, ajde da ga provlačimo kroz blato. Zašto? Kakva je to mržnja prema ženama? Uopšte mi nije jasno. Šta se to dešava u glavama tih ljudi? Nije mi jasno. Pa je jedan ovaj njihov simpatizer, ovaj novinar, gledao sam taj snimak, prolazi pored kolona ljudi Srbije koji dolaze na ovaj veliki miting, gde je bilo preko 100.000 ljudi, 115.000 ljudi čak po nekim procenama, i zbog predsjednika Putina, i zbog Vučića, i zbog politike zemlje, jer vide ljudi da im zemlja napreduje. On ide kolima, snima i u neprekinutom snimku kaže: sve ćemo mi ovo u logore. Ja ne znam da li ti ljudi shvataju šta izgovaraju. A podsjetit ću vas na tu matricu nasilja. Tužioci i sudije koji ne valjaju, kad mi dođemo na vlast, ne da ćete da budete smenjeni, nego ćete svi u zatvore. Lustracija u tužilaštvu, ne da ćete biti smenjeni, nego ćete u zatvore. Na televiziji. Oni odlučuju napred na partijskim nekim telima. Ko je kriv? Danas se već zna ko je kriv. Kakvo suđenje? Traže pravdu za narkodilere, da se, nemojte slučajno da uvredimo nekog narkodilera, da mu oduzmemo neko pravo. Ne daj Bože da mu dlaka glave fali, ali već unapred znamo ko će od tužioca, sudija, novinara, političara, treba da ih streljamo. I oni čak i kažu to. Oni ne kažu zatvorske kazne, oni kažu logore. Ljudi, mi se u zemlji koja je proživela mnogo zla i u Drugom svetskom ratu i koja se nagleđi, i narod koji je propatio i u novijoj istoriji, koji je bio u logorima. Kada upotrebite reč, sve ćemo mi ovo u logore. Ima neko značenje. Šta vi to govorite ljudima? Predsjednik Vučić je upoređen sada sa Hitlerom. Da njegov govor u Davosu o slobodama medija je Sergej Trifunović uporedio kao da je Hitler otišao u logor i govorio o pravama manjina. Ali ti kažem, počeli su i nedavno navodno briga njihova, navodno, kažem navodno, jer iz ove sledeće rečenice ćete vidjeti da je zaista navodna, velika zabrinutost zbog ubica Olivera Ivanovića. Zašto se ne pronalazi? A onda njegovu ženu nazovu đavolom. Žena đavo.
Njegova žena je đavo. Zašto? Nije odlučila da ih podrži. Treba je streljati. I čak je dovode u vezu Sa samim ubistvom. ubistvom. Da je ona kriva, da je ona... Samo zato što odlučila neće. ubistvom. Da je stala na čelo ovog protesta, bila bi heroj. A sad je Vučić zato što valjda dovodi ove fabrike, zato što otvara radna mesta, zato što radi nešto za ovu zemlju, zato što nije lenj, zato što mu nije teško da ustane i da radi po ceo dan. Sad je Vučić Hitler. To je zastrašujuće. Njegova deca šta su pretrpela, znate, valjda uvijek smo svi osjetljivi na decu, ne šta su slušali da govore o njihovom ocu, što je užasno. Šta su morali da slušaju o sebi od istih tih ljudi. Ti lideri Saveza za Srbiju su tu decu Aleksandra Vučića provlačili kroz blato. I njegovu porodicu, ali decu pre svega. To je ono što sa čim Aleksandar Vučić mora da ustane svakog jutra, sa čim mora da živi. I pri tome taj čovjek se bori za to da oni mogu to sve da kažu. Da imaju pravo. Jer da ne mogu to da kažu da je ovo neka diktatura, pa gde bi oni to rekli? Predsjednik Vučić je i kad je došlo do pobune Ne dajmo Beograd, žute patke i sada govorio da mogu da šetaju koliko god hoće, da policija, kordoni, to neće. Gospodine Mariću, ko nije šetao? Kome je onemogućeno u ovoj zemlji da izrazi protest? I da može se šeta gde hoće, gde... Šeta ko gde hoće. Prijavi samo uredno, ima zakon, prijavi 5 dana napred, šta je to kome teško, organizuje, prošeta, nikog nije zaustavljen, niko nije maltretiran. Ima samo jedan pravilo. Nema nasilja. Mir. Nema nasilja. Nikome nećemo dozvoliti nasilništvo, kao što nikome nećemo dozvoliti da ugražava prava drugih građana. Kao što policija nije dozvolila blokade autoputeva, blokade puteva. Bio je pokušaj zato što da se to sa 2-3 automobila ugrožava pravo drugih ljudi. Izvinite, imate svoja prava. Nemojte vi sebi da dozvoljavate da imate veća prava od svih ostalih. Sloboda kretanja je isto pravo. Ljudi imaju pravo da se kreću. Vi imate svoj protest, protestujte. Imate vrhunsko demokratsko pravo da izađete na izbore. Koju sad, sve mi se čini, pozicija beži od tih izbora, ali zaista kao čavo od krsta. Jedina ideja samo da izbora ne bude. Samo da izbora ne bude. Koji je vaš stav povodom izbora? Ne, čak ozbiljno govore da Vučić može da se sruši samo na ulici. Da vam kažem, ja sam slušao to u mnogim zemljama koje nisu slavno prolazile kao zemlje i taj narod, koji su hteli promene bez izbora, bez demokratije, koji su hteli nasilje, krv. I nijedna od tih zemalja ne živi srećno danas. Nijedna. I gde su ti pučevi uspeli? I gde su uspeli i gde nisu uspeli, katastrofa je zavladala. Jer kad jednom uvedete u ulicu kao pravilo odlučivanja, onda svako, znate, onda imate pravilo da neko tuče ženu zato što je jači od nje. Onda ako je jači na ulici, ako je jači može da je lupi šamara, da je isprebija, da je izgazi. Što onda da se čudimo ako neko pokušava nasilje da institucionalizuje kao metod borbe, što se onda čudimo što se ona prenosi u naše kuće. Pa mi baš moramo da pokažemo da ćemo svakoga ko nekog popreko pogleda kažnjavati, a ne nekoga ko pribegne nasilju. I zato kažem ti izbori, mi smo o tome pričali, nikakva odluka naravno nije doneta i vi znate da smo mi često i... Predsjednik Vučić je rekao da stranka pritiska ga da se ide na... To su bili razgovori kod nas, mi smo svi rekli ono što mislimo. Mi pričamo vrlo otvoreno. Te rasprave unutar SNS-a su nekad i veoma žučne. Zato što mi imamo, ne mislimo svi isto. I čak i kad imamo sličan pravac, imamo drugačije razmatranje i razmišljanje kako do toga da se dođe. Ali imamo svoje razmišljanje, znate, moje uvijek bilo neka ideja kada neko dođe, kad imate da se dovodi u pitanje naš legitimitet, da li se dovodi u politika, da li imamo mnogo spoljnih okolnosti gdje imamo velike pritiske, da imamo rešavanje pitanja, teško rešavanje pitanja Kosova i Metohije, gdje je pitanje hoće li uopšte nekog rešenja biti u nekom doglednom periodu. Da imamo najave, da kažem, da je jedan deo ljudi u Srbiji nezadovoljan. Evo mislim da je dobro da proverimo, znači da proverimo volju naroda. Da li narod možda ovo ne podržao? Super, vi imate većinu, ajde vi preuzmite, ali ne izborimo. To je jedini način. Ako Vučić ima podršku naroda, kao što ja verujem da ima,
onda pustite Vučića da radi svoj posao. Pošto dok ste vi vodili zemlju, ona je propadala, tonula, ekonomski srozana, razvaljena. Ali bukvalno. Pogledajte koliko je bio minimalac u to vreme. 160-170 evra. Ko je mogo da živi od toga? Oni pričaju kao u tom vremenu kao da je bilo divno. Katastrofa. Dinar bio, uspeli su da nam dovedu dinar od 80 dinara za 1 evro do 122-123 dinara za 1 evro. Razvalili su nas. Uništili firme, uništili fabrike. Predsjednik Vučić je rekao, ako budu nastavljeni briselski razgovori, ako se ukinu takse od 100% koje je vlast u Prištini uvela Srbiji, i ako bude taj mirovni proces nastavljen, da izbora neće biti. Ali ako to i dalje bude blokirano, da će doći do izbora na proleće. Neki datumi su pominjani, 30. Nije nikakav konkretan datum, nije razmotan. Dakle, mart, 30. mart, to ljudi samo gledaju koja je nedelja, koji dan je nedelja, pa taj dan koji je nedelja u nekih 2-3 meseca narednih, što je neki zakonski okvir za raspisivanje, pa se onda to pomere, vi ćete u medijima kako a mogući sledeći datumi su, pa onda svaka nedelja u martu, aprilu, maju, junu, julu i tako dalje. Dakle, teško pitanje da li će tih izbora biti. Dakle, ono što je dobro je što Vučić ozbiljno razmatra sve okolnosti koje nisu samo unutrašnje i nisu samo za domaću upotrebu. Dakle, mora se razmatrati, neko ko je ozbiljan i odgovoran političar ne može da gleda samo da li je nama to sad korisno. Da li je SNS-u to korisno? Mi bi imali mnogo više poslanika nego što imamo sad. Vidjeli smo ankete, to je 55. Neki govore da ide se prema 60%. Ali gledamo način kako ćemo da jedno je partijska, drugo je državna politika. To su dve stvari. Mi smo uvijek interes SNS-a podređivali interesima Srbije, što je normalno. Tako i treba da bude. Jer mi kao SNS nismo nastali kao stranka koja služi da bude dovoljna sama sebi. Ja kad slušam juče, to mi je baš onako iznenadilo da neko može tako da izgovara reči koje ne da nemaju veze sa istinom, nego ništa dalje od toga ne može biti. Kaže, danas niko u Srbiji ne može da se zaposli bez partijske knjižice. Ljudi koji su demokratska stranka koja je uvela kao sistem da spremačica u školi ne može da bude, a da nije član demokratske stranke. Vučić se zaposlio u fabrikama gdje pozivaju vlasnici fabrike ljude da dođu da se prijave da rade. Mislite da nemački vlasnik fabrike kaže da vidim vaše članske... To je nemoguće. To su budalaštine. A mi danas imamo u javnoj upravi, u državnoj upravi, mogu da vam dam primjer iz ministarstva kojem rukovodim. Otpušte neko koga je zaposlila demokratska stranka. Ma niko nigde nije otpušten. Značajno smo smanjili broj ljudi koji rade u administraciji prirodnim odlivom. Gledali smo da te ljude ne šutiramo, ne otpuštamo, da im ne uništavamo živote kako je to radila demokratska stranka. Čekali smo da odu penzije, da imaju prirodni odliv, da ih prebacimo u privatne firme. Da probamo da to smanjimo. I smanjili. Da vama danas u državnoj upravi radi mnogo manje ljudi nego što je radio 2012. Kada je demokratska stranka vladala zemlju. Kada su samo tako zapošljavali, pa jedini koji su bili zaposleni bili su oni njihovi partijski uposleni. I ovi kod Đilasa u firmi ili u Jeremićevom privatnom avionu ili gde je već bilo. Dakle, danas to nije tako. Vidim da ih to boli zato što danas Srbija ide napred. To je problem očigledno za njih. Da li će izbori biti, kažem, zavisi i od svih ovih pitanja, ali ono što jeste dobro, da Srbija ide napred, da ljudi, ja znam da uvek može bolje i da ljudi nisu zadovoljni i da uvek može da se poboljša, a znate, valjda je bolje kad imate rast u državi bruto društvenog proizvoda 3,5%, 4%, 4,5% iz godine u godinu, nego kad smo imali pad od 3,6% u vreme demokratske stranke. Valjda je normalno da se više radujete tome što raste. A šta znači rast? Da ljudi znaju. Nije to statistika. Pa vi sad imate neki rast, pa vas neko tapše po ramenu rast. Rast na naš BDP znači od 3,5, 4%, znači otprilike oko $1,5 milijardi do $2 godišnje više u budžetu. Vi sa tim novcem više možete da izgradite više bolnica, više škola, više puteva, možete da povećate, kako ljudi misle se povećavaju plate i penzije. Plate i penzije se povećavaju tako što zaradite više novca. Zato što vam država napreduje i bolje radi. I onda možete da povećavate životni standard ljudi. I to se u Srbiji dešava. Kod nas se grade škole i bolnice, kupuju se skeneri
gama noževi, sve one uređaji, magnetne rezonance, složeni, sofisticirani za medicinsku dijagnostiku. Rade se putevi, železnica, poboljšava se zdravstveni, školski, privredni sistem, sve ide napred. Da li je to dovoljno brzo? Ja znam da bi ljudi voljeli kad bi to moglo za noć, ali znate, ne može kad vam neko onu fabriku dovede do temelja, razvali je. Ne možete vi za noć da sve bude dramatično bolje. Prosto treba vreme. Za kraj, vidjeli smo prilikom posjete ruskog predsjednika Putina mere bezbednosti, saradnju sa ruskim bezbednosnim službama. Tako će biti i prilikom posjete francuskog predsjednika Macrona. Čak se najavljuje eventualna mogućnost da i Donald Trump dođe u Srbiju. To su posjete visokog rizika. I kako ste vi sarađivali sa ruskim službama? Mi smo vidjeli, čak ovdje u novinama se pojavili interesantni detalji. Tajne. Da, recimo, ljudi iz obezbeđenja nose neke kartice koje kao usmeravaju metke. Vidjeli smo sad da li je to science fiction. Ima malo filmskih priča, ali dobro. Je to nešto od toga? Je to istina nešto od toga? Da vam kažem. Onda onaj famozni kofer sa atomskim komandama. Pa kaput. To ima. Kamuflažni kaput. Pancirima. Ljudi to vole malo da mi smo to čitali kao na filmu. I vole to malo da priča. Ono što ja vama hoću kažem, pre svega Srbija je pokazala da je dobar domaćin. I to je veoma važno, jer kogod dođe kod nas, nama ću svi oni koji su pozvani u našu zemlju, dragi gosti, i mi volimo da ih ugostimo onako kakva je tradicija našeg naroda. I ne može neko da se osjeća nebezbedno u našoj zemlji. I jedna od važnih stvari, elemenata, da gost koji dođe, čak i kad je ličnost koja zahteva angažovanje velikog broja ljudi u bezbednostnom smislu, mora da se osjeća potpuno dobrodošlo i zaštićeno u Srbiji. I tako se i radi. Naše službe su imale puno posla da bismo osigurali da ni jedna stvar ne bude, da kažem, loše ili da kažem, ostane neki propust. Mislim da smo radili to veoma dobro. Dobro sarađivali sa ruskim kolegama koji su bili ovdje u pratnji predsjednika Putina i mislim da je taj segment urađen jako dobro, da naši gosti su čak i, da kažem, kada je predsjednik Putin prišao u jednom trenutku ispred hrama Svetog, vidjeli ste da je prišao. Ja sam bio nekoliko koraka iza i mogu sam to da vidim. On je odlučio u tom trenutku da skrene i naravno svi oni su ga pratili. On je ušao gotovo, dakle, prišao je tim ljudima koji su bili tu, koja ne može da zna, ne zna ni ko su. Pružio im ruku i pozdravljao se sa njima. Dakle, hoću da kažem, naravno da je to, ja sam siguran da je to za ljudi iz bezbednosti koji su hodali sa njim bila noć. Vrlo traumatično. Jer je to za njih nešto što je veliki izazov, veliki rizik. Jer oni ne znaju kako da reaguju u tim momentima. On izbjegava da ide u masu čak i u Rusiji. On to inače ne radi i to ćete vidjeti. Ne drži govore. Prosto drugačije se obraća ljudima. Drugačije se obraća ljudima i to je naravno, svako ima svoj stil. Ali hoću da vam kažem, vidio je koliko su ti ljudi pozitivni i koliko zaista nema razloga da bude bilo kakvog rizika. Odlična posjeta u smislu garantovanja naše gasne stabilnosti, dakle nešto što smo uradili za Srbiju, za njenu budućnost. I mislim da takva vrsta posjeta, ja se radujem, ja se nadam da će i predsjednik Macron uskoro dođe. Volio bi kad bi došao i predsjednik Trump, dakle to je predsjednik ih je pozvao. Evo samo još jedna nedoumica, objavljena u novinama da je u Novom Pazaru uhapšen jedan povratnik iz Islamske države. Još 14. januara. Koji se hvalio da će da ubije Putina, on je to u kafanama, ali i uhapšen je. Nije sve, dakle ima elemenata koji su istiniti, ima elemenata koji nisu, ali ono što ja mogu da vam kažem je da se ne sekirate jer službe bezbednosti dobro rade svoj posao, kao što vidite, ništa ne prepuštamo. To nam je najvažnije. Ministre, puno hvala i na kraju jedna apsolutna privatizacija. Moja supruga Vesna Radosinović je poslala svoj novi roman Vatra i led tvojoj supruzi. Hvala puno. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala Vesni pre svega. Hvala.